Momo ba no muni akasa obi ani yankasa. Mobile muni akasa. Mobile no muni akasa. Abuza from mamu nyina makwaba e de Ghana Nsem TV so. But omo dey so be like video, no be subscribe to the channel, no what turn on notifications say be next time. Videos of this nature eba also sabit makabina so watch your comment section ho. Maybe we from Mr. President Amejo so TikTok or comment section ho. By be we from Mr. President Amejo so. Ko yin na dream say that be ano e meeting the new patriotic party aba power. Na ya bana Ghana fo nyina ho ato ko amamo we dey. The need to Sudan say man we need that be na the be ameka sem be say amanyasom ne yeye no. So wa mo ni anda ho a ho be chiro pa. The moment I be hold the public office, and say who say you own it a responsibility. I mean a sole responsibility to serve the ordinary Ghanaian. But I think say I do retirement. Nkofo bebree if you say a public office no more hold it. As a result of that, it is their sole responsibility to impact and improve lives of people. They have forgotten about that. Abushami chankra, momi enko. Yenko ko video bimra. Na video no we are going to take our time and digest the issues out of the perspective of the ordinary guy, not the perspective of Mr. President here. Momi enko mresi here. Anya say no mukasa, moba muni akasa. Momo ba muni akasa. Moba no muni akasa. Momo ba no muni akasa. Obi ani yankasa. Moba muni akasa. Moba no muni akasa. Moba muni akasa. Anya hwe. Oso dia na anya hwe. Na me so me business. What am I can me business? O ba cha there. Then obetu atre. Then obetu atre. Sa Mosa John Mama buy no. Mosa NDC buy no. Mosa no. No Galamsey. No Galamsey. No Galamsey. No money. No money. Where Galamsey? Yampinio. Yampinio. Omo edo ba koduru US nyina no munnim resource eba ayame ya oye Ghana ni oye member of parliament and man for pen asset but baby adene aduru de isenya mebam me tie biam say aye serious over enti we pa no kwa ba na mu sa koda wo yi a na ni so ne di shade ye say a whole doctor na ni so ni doctor enya adwene wo bibia ho a ye di panimu no atem kire wadwen ubetimi a kire wadwen bra woni atem na yenya pani bia ma ne ntia no ye ntime ntwe sa nipa na so enti e be den na foforo so tieti a wono so hwe so no wanye the same thing me busa question wa ha say oh wo wo kan kire ko kase onko didi onko didi ona bo kere dia akunfa gwaja ayu wo se wo de nya obi a na hye wo na emom wo didi ona bo kere dia akunfa gwaja po na de wo so no ye kan ma wo a wo se nya wo na ahye no ana fa nka je kaje men suma wo se ko kama sem tie men suma so se wa anka de ana wo na asuma no no why dia silence means what anya consent I don't know why 20 me answer kire wo se aduasa mienu an kire mu se anya wo a antia ni pa no ma na nya ya nya wa na ye de beta go na nka why no see bia obi tie so your friend this man committee did it doctor na me atem your friend this man omunye na nam ho fa party na mo ye ni se ba to tie asema me kan you offer mentin free ona bo kere ye ku gba Japan okay me friend sika o spending your prime minister emu bia mo a de me ma mo anfa anko ebu $100 million ese nkrofo to the man is the businessman it $100 million no kwa no ene e munnim se mo baye saa no mo baye bibia tia no se mo ja ye nanka papa no di 10 million bia for every region be a factory nkari ene Sam George mo edidi na na do atem ene yewra Dr. Baumia ene omunye ministers ebi nya CEOs nti ye beka atrem se yewra Excellency John Dramani man na satam no
okachiro mu so omundidi yewura Dr. Bawumia ere na nado atem no obo be mo ministers eni CEO ana yebusa mo eti atem didie no omudidi ye no enne esofa so no omudie boni be kwa na MPP ni bia koya makwache na oni Dr. Bawumia kwatwa picture mu ka kire se yewura Dr. Bawumia ene ka kire se onkoye sa de ne boni ben obia ni wa okodi boni amakwache na oni Dr. Bawumia kwatwa picture obia ni ho obia nye boni o kroma sei ensema nemu titi mu ka de chensa sebe mu fa yewura na nado picture na mu de sebe akati abeton ni na esi wo kroma sei ya nchi obia yewura Dr. Bawumia ondi obia tamuda eno wonye corruption da Vice President Ben Oba Ghana asiya ye betimi na to yewura Dr. Bawumia ebinsi da mi tro challenge you ama mini NDC for Vice President Ben ene ba kromu a yewura Dr. Bawumia ni nim dia ne nyansa wo de boa o manwe Vice President Ben abebida obia no Vice President yetimi de ne toto president yewura Dr. Bawumia no a Vice President o eso ne de ne toto president ebia si okromu ada mon pen kure yewura Dr. Bawumia ni nim die ba ko a wode ba ya Ghana card ene NIA NDC for ene ya for madwuma wo Ghana card office obekọ eyenuanu NDC for na tete wo mumbusa mo se ma ban we ba ye wa kreti adwuma kura mo manya bia ye enye yewura Dr. Bawumia dawroma eka yara koku ane wo ye NIA siwo ekokofa adwuma we he duda na nkama bompa ya ma yewura Dr. Bawumia se eka MPP sabe ba ba 2028 2029 omumboa na nkomu kreti sa adwuma bebre na nkamo mo embre bi 80 mu ba na nkama benya bia ye ka kire mo this time around ye nko ne sawo da bi ye trauma wo bia fa yewura Dr. Bawumia ni mefom ye be protect mine rough ye be protect ne rough etima ye ready yeso ye be ready atwemo yeso ye be ready atwemo inshallah it is possible chino man Ghana ho ene wo mu dwini ko akira na nke wo mu betira se ehuni se enwa wo mu da market no wo mu ni ba bi da eni nti na wo mu aye wo mu adwene se wo mu beda market nti se sa na te dia sa nkofo we to aba edi tie MPP government se wo mu pe change wo mu pa hoto wo mu pe nwuma ye such a way as our marketplaces in woman nkoda ho biem ene wo mu gina se de to abadi TMPP government ene wo mu to abadi ma NDC se NDC embra no mfa nchese ye pa megu o mame NDC ba ye on fa nchese ye pa bia megu ho ba bia me da na menya asomdie kakra na me de to abati MPP na me to abadi ma NDC na NDC ba ye no wo bebibu no it sanka NDC ewa adwene pa ede masa youth na nka NDC betena se aka se oh sankofo ye wo mo da marketplaces ikura no wo mo ni ba bi da nti me se sa wo mo da na ehemfa na wo mo ye de na ehemfa na wo mo beda nti se sa na te dia ma menye fast na mempe dan ba aku bi a mesi edi asi ho edi ama wona wo mo da marketplaces no set we ya me ikoko bubu wo mo a na me ikoma wo mo solution mi bubu no na me ma wo mo solution na me ka kira say mi bubu me NDC government me bubu wo dan no because mercy edan bi wo ha na kona eden kona tenam na ye ne nkakra na eden nya sika na fa kwa rent because market no yensi market ni se wo mum na medam yensi market ni se wo mum fa nton ade be na me se wo ni ba bi danti na wo yusu a wo da ho eni nti na me NDC government me dwene ho no mercy dan di asi wo nti me ba be ka tro say free market na wo dam ni free na kona koda ha because baby awoda ne kora no automatically enye save sanka NDC government no wo mu gina o man Ghana ho ene wo mu gina youth no ho a na they will give them solution before they will destroy baby awoda say wo koto anoma buo ho a wo bubu anoma buo na anoma ne be de na wada obe chinchin
Inti wona wo mu ni sika wo mo de be rent dan na wo mo abobo kiosk o market wona wo mo da ho no automatically no wa ma wo mo ebia ma wo mo anda na bubu na wo bubu no automatically wo ka kire wo mo say wo mo nko ne number sabasa ta na e pa kire because obi biala ogini obi biala ho no obeji no hu ni say me say ade yi me ni ni amede be ma Oje na da no si mu de bia ye ka ho asem oman we just yenim oman ni issue ayewo ko ye hwe ni ma papa na adan kwaku fo Dr. Laji Mahmood Bawumia ye de ma oman we a any 2024 elections eko no ma Dr. Bawumia e den na de kire Ghana fa se me ba we na me yama mo na busia na ke yensem pata de yensa kan serious so in fact oman bit me ko borrow oman bi presidency oman bit me ko borrow oman bi say leaders are KBA the new patriotic party the leaders of the party KBA borrow omodom kwa another African country to cause development there. For the first time in the history of the country, we have generalized free senior high school. The word is generalized. For the first time in the history of the country, we have active drone delivery systems. For the first time in the history of the party and of the country, yetimi enya active and well facilitated health facilities across the length and breadth of the country. Agenda 111. We may say impoyen because the agenda na the person here number of hospitals in the person is because of time. But those ones yetimi we component, go and see how they have been operationalized. And then me look at say we have some of the hospitals in fact, yeah, equipping hospitals not all right, but because of political tantrums and political gains, me look at say yeah, hospitals and they go sana no me say. It is a Kenyan who say na no me nyina be ya. It is a scan kwa kaya de wasa boto me say oh, I mean say we say people for yakronfo. Name ma comfort ma sacrifice discard to what their hospitals na mo so mo yakronfo. A comfort ma facilitate me say on be fund free seniors mo so mo yakronfo. You say anya Ghana for debut. Na fe na tables na 10 afi dem kekam kakaka. Why are they shouting? Obi ankara no ntum ne nko no ho. Asofo no mo nkoma no ntu with the greatest of respect. Omo nkoma no ntu ne nko nyina ho. Chief imam for no nkoma no ntu ne nko nyina ho. Politicians ne nkoma no ntu ne nko nyina ho. Market women no nkoma no ntu ne nko nyina ho. Obi ankara no ntu ne nko nyina ho. 2020 do they will know the way forward. Yeti kroma obi so ono oba ono the credit scoring system beba mo so open konketenkete. Nanze bibi ni na nkasa de se bi ye bibia yanketenkete ya adwen yanketenkete ye bibia ye bia invest square ye yanketenkete. We want everything in pieces. We don't want everything in bulk. Adi asem kra ni. Obi ma credit scoring system also open konketenkete. Obi introduce electric or electronic bus systems, most open konketenkete. Is any one. You people chose policy, you people chose music over policy. Then you tell me ho papa and I feel them go watch them. Me na wo ne wo sia chem say bi me na me ko ka che Ibrahim Dramani ma say all members come to Butuu one. Ye wa ha. Digitalization ye start say ye mo say there bi. Digitalization and to kinki. Nti mo pe kinki sika. Nti amamu papa na ba mo ma mo kinki amamu a ade na mo kam. Ye wo krom ha ya. And Ibrahim Dramani mama ko gina say and can form gafun catch up say oh gafun dey oh na mo dey onye kinki na mo hia digitalization bia and na gafun so okay me beto aba na ma boom mo to aba ma kinki government it me say dey ko ye kra dey menu now to me hu letter bi a yoko for tro ye eba council of state member Butuu region na me say fiam eh Remona Chapa ya hype ni say we ye can say Israel train but the issue is true. Okwe ni letter now was say council of state member no we former staff emanam one which is never true. Onya juma oda and onya juma oda amanam one for the first time nam one I post. Oh yes, nam one I post. Ya no catch you be say dipane boa. O sisa